Enyigba TV, eviao penupomola. Enyigba TV na do pe mi de ka wo mi le ye mi le da bala junction le septo no ametie no tom amuga no tom le gana to come ye elemi akpogale kai de ba dukai jo ko ba ka mi si le do pe mi de mi ma agbo ne mi le ebagbame nyankwan nya Peter na te agbayome. Kale agbanya jo mi akondi chupata yikene akamia pa do pieme acho adara yabala jinemi kenye breaking news kale nji chupata yikene akamia sile do pieme ne mia ajinji chware yikene adu kochu Ghana Health Service do pa yikene ele la mesenya oji pom le Ghana ti komo godu le yikama wode asi agbalango mo kodu le engineer panga enye gbele pa ko be play bla ever for evie le yikama wode ko global you think le monkey pause LMT le Ghana to come kala do pe penya noa unyame ikawo de mebe na alanku de monkey pause LMT a enye do le kucheche ye ikane eva le COVID-19 megba le ikama utende jesi ba no bi wa ma atonso nyame ikako monkey pause le Ghana to come kala upenya merede wana noa utende mena to come bi menere pa no bi ama atoye wa unyame re ikawo achonu to wa ma etoma ikanye je panu to ikanye Eastern region hagbara ga toro panu to ikanye Western region plato hoju na Ghana to ko yenye egenu to alo Greater Accra region kala do pe penya noa unyame ikawo de ko bro na Ghana to come bi oba na alanku da monkey pox alo do le je ikane adu ikami atem akarenti ko to taplache gbamalo du pa akpaji a anya mi ikawo je ma mi alle bana mi odo ko le yi sese yo megba aje ma mi akpobo ba alaika mi anona hadomele amabososo upa akpaji kanya public gatherings wa mi akpo abojine mi oloke nana maka alaika mi alebe na mi ento mi oloke ko chogba mano dupa akpaji nana ba for na je mi alokulitile mi afan dunya opa akpaji kala akpabu ha do pe yama yika gadwa da unati ko be bi oba mi akpoto yika mi ala COVID-19 president do mare asi kala Ghana happy so banya noa onyama yika wo dem be na ala kulitile kana akpole monkey pox le uchi kana adumtia akpada jesi be amepeta do am alota du sese anyami ka avagio na maka ha anopepem atradi kala gobubu ma ha anyamada yika fever alo asrado anyami ka ajeju ka etogwe ma ajole ji upo na mano ka ha wontinye bi ka ache abala yika chicken pox le awana no viga dole Ghana to come by and kala Ghana Health Service to penya noa unyama ika o da kuna Ghana to come bi titre na alankura laika to come bi ogba yo ma la COVID-19 but do mara asiwa na walankura na perudu mounti kala do pe penya noa o de ko global atikare ka majeni kali alo vaccine na kamale ika watan adono na yeba monkey pox le ejejiu la wana yemo kala Ghana Health to penya noa o gaiji ka o de ko global na alankura da le pa so wana untia atanga pe ko amagbo ike ba amele ikana dolebiti ma elenti ikana awakado dukuli alo akodo ko zura amamangutia atanga hono ne pe dolebiti ko chu no bi magbo ikanya monkey pox dolele kuchichie kala do bi panyan kugwa ode ko global le monkey pox pe kaka wananti enye ni ka adofie wu COVID-19 laika ma atan akasira bi tilo alo no bi ka pe ikana wono ika wuchola te ba happy ho na ba no enye ni ka atama da funa lo pe do wana pe akpanchi kamya kwato ikanya agano la message ko do pe panyanu ko laika ma wo alla godom la adam la go titrine alan ko Ghana Infectious and Bacterial Disease Control Center ika do pe ikana akona do la buji bakla do la pe yire sai ikana ava to come panya ubwa onya ma ika odi ko global lega ye ika mi agbaba mi ado COVID-19 pa abuyo bakla ala ika mi ala COVID-19 pa so do mare asiwa ewe ba do le anya mi ika
ele alafa etokple ejivosom le Ghana dukome kale dobie penyanua oya America lo kokopom ne Ghana dukome bio be na le kula America na wodu COVID-19 pa bio yikanye akpagbanto paple akpavelia menya ni ka edejipo kale dobie penyanua woga dejesi be le COVID-19 pe abudu do 19 am no bi ka wodo abia akpagbanto paple akpavelia no waja agbaye ka wangara dono ko ji ka wa ado abie be akpa evelia le dukome ela be dolelia akpoto gainare ejile Ghana dukome kenya banu kwala yuken mereka plemi le Eveniba TV joganu kwa wana ojia gei morenga nyachu ne pacho chukwata yikena badu mie bola do pyemeneni acho adare ya balanchi nemi enye Peter nate agbeyume ye agbenemi le ebegbeme kasi bizambe yike awo nye modang do kata kakule wo atro aselenya jati happy wudugbo le gei yeme akbenemi le nyakbere ka wota nuseles ebe English and do pye ye adamogona bi konju chukwata yakondare ya balanchi nemi